Reka nongere ngo ikaze kandi ngushimira ukomeje gukora subscribe kuri Top News TV nuko n'ibiganiro bizaba bikugeraho buri munsi. Reka nkubwire ko Ubufaransa n'Ububirigi byagize uruhare mu guhungisha abakoze jenoside. Ibyo ni byagarutseho n'abatangabuhamya ku rukiko rwa rubanda mu rubanza rwa Nkundu wimye Emmanuel ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi. Bagaragaje ko Ubufaransa n'Ububirigi byagize uruhare rukomeye mu guhungisha abari bakoze jenoside. Ku munsi wa gatatu urubanza rwa Nkundu wimye Emmanuel humviswe abatangabuhamya babiri b'inzobere bahamagajwe mu rukiko kugira ngo basobanure ibyo bazi ku bijyanye na jenoside yakorewe Abatutsi. Nkundu wimye akurikiranyweho ibyaha bya jenoside n'ibyaha by'intambara yakoreye mu Gakinjiro kuri ubu ni mu murenge wa Gitega. Ibikorwa bigize ibyaha akurikiranyweho birimo kwica, gusambanya abagore ku gahato n'ubwicanyi ku cyaha n'ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi. Umwe mu batangabuhamya yahoze ari umunyamakuru akaba n'umwanditsi w'ibitabo Colette Blackman yagaragaje ko ibihugu by'Ubufaransa byagize uruhare rukomeye mu guhungisha abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma y'uko ingabo za RPA zihagaritse jenoside yakorewe Abatutsi, ingabo zari za leta, interahamwe n'abacurabwenge ba jenoside bahise bahunga igihugu, bamwe berekeza mu Bufaransa n'Ububirigi mu gihe abandi bagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo no mu bindi bihugu. Umubirigi Colette Blackman yagaragaje ko ingabo z'Abafaransa zakunze gushyigikira ingabo zari za leta yateguye jenoside, cyane ko ibihugu byombi byafitanye umubano mwiza. Yagaragaje ko Ubufaransa bujya gushinja operasiyo Turquoise bwari bugamije gucungira umutekano interahamwe z'ingabo za leta zari zikomeje gutsindwa. Ati iyi operasiyo Turquoise mwumva ivugwa yari yo gutabara abasirikare ba Habyarimana n'interahamwe basaga n'abatsinzwe no kubafasha urugamba ndetse no kubahungisha. Yerekanye ko nk'umuntu wari mu Rwanda mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi yabonye ko ingabo z'Abafaransa zatoje interahamwe uko ibitangazamakuru byari biri kubiba urwango mu baturage, bishimangira ko ari umugambi wateguye kuva kera. Yagaragaje ko kandi u Rwanda n'Ubufaransa byari inshuti z'akadasohoka, cyane ko wasangaga abasirikare bakuru bitoreza mu Bufaransa. Abagize inteko iburanisha uru rubanza bamubajije impamvu yatumye benshi mu bari abayobozi barahungiye mu Bufaransa ku bwinshi no mu Bubiligi. Yasubije ko ari ibintu bishingiye ku mubano ibyo bihugu byari bifitanye n'u Rwanda, kuko byatumye benshi bahungishwa babanje kunyuzwa muri Kenya bekerekeza muri ibyo bihugu byo mu Burayi. Yavuze ko kandi abo bitashobokeye ko bahungishwa binyuze muri Kenya bashyizwe mu karaga gace kagizwe operasiyo Turquoise bahungishirizwa muri Zaire. Yagaragaje ko nko mu Bubiligi byari byoroshye kuko hari Abanyarwanda benshi bigagayo, bamwe bafite ubwenegihugu bw'icyo gihugu. Umwarimu muri kaminuza Alain Verlan nawe yashimangiye ko jenoside yateguwe igashyirwa mu bikorwa n'abategetsi bo muri icyo gihe. Yagaragaje ko kandi ari abantu b'Abanyaburayi bavuye mu Rwanda nyuma, ashimangira ko ibyabaye mu Rwanda ari jenoside kuko yabonye uko abantu bicwaga. Yavuze ko kandi urubanza ruzakomeza kuwa mbere tariki 15 Mata. Biteganyije ko rubiburanishwa rizamara amezi abiri kuko rizapfunikira ku itariki 7 Kamena 2024. Hanyuma reka ngire ko inteko ya European Union yatoye umushinga w'itegeko ry'abimukira. Inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi European Union yatoye umushinga w'itegeko rigamije gukemura ikibazo cy'ubwiyongere bw'abimukira badafite ibyangombwa. Umushinga uteganya ko ku mipaka yo muri EU hazashyirwaho ibigo bishyashya bizajya byakira abimukira mu gihe hasuzumwa ubusabe bwabo, kandi gahunda yo kohereza ahandi abatujije ibisabwa izajya yihutishwa. Ibihugu bigize uyu muryango kandi bizajya bifasha Ubutaliyani n'Ubugiriki kwakira abimukira cyangwa se bitanga umusanzu w'amafaranga yo kubifasha kubitaho. Ibi bihugu byombi nibyo byakira benshi badafite ibyangombwa, ni kuvuga abimukira. Indi ngingo iri muri uyu mushinga ivuga ko abimukira batujuje ibisabwa bazajya boherezwa mu bihugu bitekanye ariko bitari muri uyu muryango. Nk'uko radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yabitangaje, biteganyije ko komisiyo ya EU izashyiraho uburyo ko gushyira mu bikorwa iri tegeko mbere y'uko ritangira kubahirizwa muri 2026. Minisitiri ushinzwe abimukira mu Bugiriki yitwa Dimitris Kaidirisi ishimiye iri tora, agaragaza ko ari imwe mu ntambwe zikomeye uyu muryango wateye, cyane ko iri tegeko rizafasha ibihugu biwugize gukemurira hamwe ikibazo cy'abimukira.
iri tora kandi rishyigikiwe n'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR ndetse na perezida wa komisiyo ya European Union Ursula von der Leyen. Gusa imiryango iharanira uburenganzira bw'abimukira yagaragaje ko ari akagambane kakorewe indangagaciro z'uyu muryango. Gushimira cyane dukomeje kubana amakuru ya Top News. Arakomeza nitwa Patrick.